L-inkontru l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. It-Dropout Band Fabrizio Faniello, Petra Zammit u tribute artist Roy and the Legend se jkunu qed itellaw spettaklu mill-isbaħ ġewwa Bormla. Id-Domus Romana, l-Katakombi ta' San Pawl u l-Mużew Nazzjonali tal-Istorja Naturali imdawlin bit-tnemnin tax-xemat se jibqgħu miftuħin sa nofs il-lejl waqt l-attività Museums by Candlelights. It-trio ta' Dominic Gallia flimkien ma' Natina Ksisa u Marielle Zammit se jkunu qed isaħħru l-Valletta Waterfront bil-mużika tagħhom. L-Orkestra Filarmonika ta' Malta se tnieti l-istaġun il-ġdid tagħha b'kunċert mill-mużika ta' Schubert, Mozart u Beethoven fis-sehem tas-soprana Gillian Zammit.